sestre, danas završavamo 4. nedelju velikog posta. Slavimo prepodobnog Jovana Lesničnika, pisa Lesnice. U Svetom Jovanu ste najvjerovatnije čuli danas na Svetoj liturgiji, pa ne bi da ponavljam to što vi znate, nego bih hteo da dotaknem to što je Sveti Jovан učio, a to jeste pokajanje. Pošto smo već prošli više od pola puta do Paske, do Vaskrsenja Hristovog, nadam se da smo počeli našu duhovnu pripremu za Vaskrs. Naravno, svi znamo da za vreme Velikog posta obavezno trebamo da ojačamo naš duhovni život. To činimo prvenstveno kroz post, molitvu, dobra dela, pokajanje i primanje svetog pričešća. Ali, čini mi se, mnogi ne razumiju tačno šta je pokajanje. Pre nedelju dana otac Denis je rekao u Merevilu da ispovest nije da dođete i da samo kažete svešteniku da ste postili. Naravno ste postili, ne biste došli na pričeše da niste. Svak zna toliko, ja se nadam. Nego ispovest je mogućnost da se obnovimo. Mnogi kad dođu na ispovest nemaju šta da kažu, odnosno njima se čine da nemaju šta reći, ali to je činjenica ili neznanja ili hladnog duhovnog života. Čovek koji misli da nema šta da ispoveda je u najvećoj zabludi. On totalno živi u mraku. Ne vidi koliko pati zbog svojih grijehova, da je van zajednice sa Bogom. Zamisli da ideš peške nekom stazom u starom kraju između dva polja. Pred sobom imaš dug put oko 10 km, a sa obe strane seljaci rade zemlju. Čuješ traktore, ali se sladiš tim lepim danom u prirodi. Kad god prolazi traktor, malo ti dim smeta i nerviraš se zbog seljaka koji ga vozi. Da ti disanje ne poremeti, malo makneš rukom, primećuješ da pomalo ima i prašine, ali ne smete ti dovoljno da brišeš svoje lice. To ide stalno, ceo put. Kad stigneš do svoje destinacije, kucaš na vrata, a taj koji ti otvara te dočeka i odmah ti se ponudi da se umiješ. Prihvataš ponudu, uđeš u kupatilo i odmah pogledaš u ogledalo i vidiš koliko si se oprljao tog puta. Odmah se umiješ i kad izađeš, izvinjavaš se što nisi primetio koliko ti je obraz bio prljav. Pa tek onda počinje druženje i opštenje. Draga braćo i sestre, ovaj put je put našeg života. Kako idemo, greškice koje pravimo nam pomalo smetaju, ali ih dovoljno ne primećujemo. Jer sebe ne gledamo, više gledamo druge, šta drugi radi. A zbog toga nismo svesni koliko se prljamo gresima, a to stalno činimo. Ne primećujemo da kroz lep život koji nam je darovao Bog, da smo grešni i ne vidimo svoju grehovnost. A kad konačno shvatimo da smo zaista grešni, tek onda počinje naša duhovna obnova, to jest istinsko pokajanje. Onda tražimo oproštaj od Boga koji nas čeka u crkvi svojoj. Svaki čovjek je stvoren u obrazu Božjem i treba da održava sebi taj izgled. Svaka ikona bi trebala da bude za nas ne samo prozor kroz koje gledamo da vidimo Boga i njegovu majku i svece, već da bude idealno ogledalo. Kad stanemo pred ikonom i počnemo da se molimo Bogu, onda polako primećujemo da nismo toliko čisti koliko smo mislili, već da smo mnogo prljavi kad se uporedimo sa svetima. Mi primećujemo da nismo približni njima i da moramo da vadimo iz sebe te loše navike i da lečimo svoje rane, da bismo vraćali onom liku Božjem kojem je nas Bog stvorio. Zato, braćo i sestre, iskoristimo ovo vreme velikog i časnog posta da se očistimo od svojih grijehova i loših navika, da izbegnemo greh, da umjesto gordosti, svađe, ljubavi, osuđivanje, ljenosti, laži, praznih reči i psovki, grehovi koji bi trebali da ispovedamo Bogu svakodnevno, pa i na ispovest, da budemo smireni, da volimo, da praštamo, da trpimo, da radimo na sebi, govorimo istinu, a ne ono što je ružno reći i čuti. Kad uradimo ovo, bit ćemo spremni za druženje sa Bogom.
za opštenje sa Bogom, za zajednicu sa njim u svetoj tajni pričešća. Neka bude tako, braće i sestre, i neka nas Gospod blagoslovi da očistimo svoje srca i duše i da dočekamo najradosniji praznik praznika, Vaskrsenje Hristovo, umijenim duhovnim obrazom. Today, dear brothers and sisters, as we all know, our Holy Church commemorates St. John Climacus, St. John of the Ladder. And we commemorate this feast every year and we hear about it, so we won't talk too much about that. But we know that St. John, in his efforts, lived a life of humility. He spent 40 years in the wilderness, alone, only with God. When someone is with God, they're never alone. So, for these 40 years, he cleansed himself, worked on himself, and reached a high spiritual level. A level that can only be reached through this humility. St. John was the abbot in Sinai Monastery, which is in Egypt. I had the blessing to be in that monastery about 17 years ago. And when you go there, you think to yourself that it's a pretty difficult place to live. Now there's electricity and certain modern comforts that are throughout the world, but when you look around, you see nothing but desert and mountains. In this holy monastery, we find the bush, the unburning bush that Moses was in front of, in the back side of the church. We find the place where Moses went and hid from the Lord, where he prayed for days and often went on the cliff of Sinai. As you go up Mount Sinai, you see this rigorous way. This path is very difficult. It takes a couple hours to reach the top. And when you get there, there's a beautiful church. Now, of course, dedicated to Moses the prophet. But then, there was nothing. This is a place of true asceticism and struggle. And when one can live a life in such struggle, then it is obvious that they can reach a spiritual height as St. John Climacus. And as we all know in his book, The Ladder, he teaches of the 30 steps to paradise. Our fight against vainglory, pride, gluttony, judging, and other sins which constantly bring us down. His writings teach to us that we too, not only monastics and those strugglers of the faith, have to bring out from themselves these sinful habits and ways, but rather that every single person deals with this battle. In life, we constantly are coming among struggles, and they often are difficult and heavy for us to carry. But we can look to our Lord and Savior Jesus Christ, who struggled on the cross and suffered on the cross for us because it led to the resurrection. All of our struggles lead to that resurrection, just like the struggles of St. John led to this height, this spiritual height that he reached in his life, submitting himself to all of these difficulties. In this time of the Great Lent, we should think about our fathers, the fathers of the church that gave us this path. And if we want to follow on that same path, then we can reach the same destination. But if we choose to not follow on that path, we don't know where it will be led. So let us take the words of St. Ephraim the Syrian and put them into practice in our life. To do all that is necessary to cleanse ourselves as we read in the prayer, asking for a spirit of chastity, humble-mindedness, patience, and love, as St. John teaches also in his works, and have humility be an underlying way for everything we do.
By not judging our brother, as the prayer tells us to do, we see our own sinfulness, and we are able to cleanse ourselves and get closer to God through this spiritual struggle. May our Lord bring us to the resurrection as we go to his suffering, and remember that through that suffering we too will reach the resurrection. Amen. Amen.